Kwaku Manu Bob Siga Edina Wari Hong Komo Enra Ewo UTV United ShowBiz so na ebuja Ghana for do na ena ebo mu nse ma no ebi bona ba so this is maturity Kwaku Manu wa adwemu da ho wo ye me mentor ene ensem bebre ena Ghana for no bi eka edebo Kwaku Manu abaso wonsem a waka afa na wari ho aha strong media GH message wo se obe subscribe to channel now we are watch say wadwen from video obe hwe ho na bebia no atumi aye kama time heba me sha dra mekamfo edema wonuma so ontumi ni doctor say wonya malaria nko ade a edura mekamfo edema time heba mesha pebinom na ebeboa edu akagye Kwaku Manu ekopie mu ewo UTV United ShowBiz so enra na eho ena chese ohima gifty empress adoye etena egwam na obusabisa nsem na ebi kopie Kwaku Manu awade jaya chese na nsen ya ebeto viral se ne yere akowade bruni ebuza Kwaku si won ne ja na yere no ene nsam a waka aka ho no ama Ghana for no bi na baso who dey say wabochi akọ na asia na so broken heart na na acho mesi me koye broken heart party me kasa acho okay me ba okay usu koye broken heart party na yesa na asabna efumu ayasam dada o me kasa asam dada se ayasam dada kan nya fansa kokoye party eka time ade ni si ya na na nka so ye party but se si ya 3 years so se din aboto so afansa na wo so koye party na mbisa wo se efumu ana dabi efumu entina mitimi Ghana ze for party 80 party na koye o ye for them sende udi obabe dey to me to champagne we bia si enya wale de bia na ebetu ho ayi na se ampara jano oyi ja na how oh dabi abrabo ankasa na ese yete ase what in common meeting aggressive abrabo na ese yete ase we am ye na madam for joba me pia joba Jack what for who dey line o USCC are joba or hell o joba hear me okay so joba minimum yeah on the bikes de ye mu bi de yete abrabo ase say any bi betimi start here any bi nkolwi on said that anything. Did now you say divorce in the divorce man wale say me divorce wo kwan. But e ka brabo. To one we jai. Me ana me jai. One who seeking for divorce. Yeah. You ba ani na seeking. Baby. No ba wa boa no na wa say ko jahan. Ah say me see de bia me kan asemo ya na bebrenti ase. Me say wo akokoduro ni nyansa. O ma wade nku. Wo akokoduro ni nyansa. O ma wade nku. Also ade ba ko ama nipa bebre abodam ye odo tu ni do se tie mi ye wa homobro also no obi tena cha homobro ho odo bible kan wo so odo kata bibia so okay 2 enkurasa abamu a manage me ma ho ene manage oba me waren tena me waren okay aya brabo ne yebo ba bia obedu bia te se bus odu station wutimisi de oni ni tu na mo bia no du ba bi no hu se ba bia waduru a na ye wadwen se ase awade nsu afawo na pese wo so adem be de obesom bia no onhwe a won sentimi nye de enka but obi timi tena awade asese oba bi hwe asisi a se de wo pe ne family se bia onye na adwese nko be wade ye jai enti ade ne gine se ba wo fo so ayede asom e bia fa ho abodam e bia wu tu pese obe bodam dabi tina wo jai ebi so ebi ameso me pese me ha wo ba no so mpeso unye sure say man rush dabi me ma o munimi di agro nyina anim me pese me ko baby bebre because me ni baby akọ me nu je ya aggressive me kire say e ma di me ye Kwaku Manu but the me di ne kura me ne mani so me respect it okay enti me nim actor no yesi ne obo ne yire din sen me okay me de ne kire but me wo misini phobia me no me adwuma kwa obu okwa me nim na yere mpoda nhia ne da enti ade ekuta me amede kire de na me respect ade ntina me de kire so what you say but e ya brabo udu stage bia esa wo te ase so wan te ase na ya wadwen so o na me na se obetra wade ase na we bebre betima ha but se yemi enu nyina ya te ye ho ase na emuti a sebi ya wo ma anye bia kwa no betimi ato pane ba ko bi de abla ne ba se onfa mo na tade bibi ne yemi enu betimi acha ya adwene se bia nkran se ne pese ye de omudu ye won kwa ye wa ho de no ne ade ehia nti mu go into agreement mo te ase
and put the initial chairman will be Tiasians and Wajawadi. Anti one Tiasiana studio. Oh, Mina may person me jam award in the Majai. I wouldn't know Pesuja. I then your debut. Me Pesemico. And your person, says young common airborne. I'm on for interest in Papa. Mimi Why would I wait? I mean, interest. Why would episode 2? Why next year met us? Debut. Next year. Come on out, you know. What do you mean? Committee come to last for 3 years later. Next 3 years, why would I wait? Interest? Our dear. Our dear no be a kind. Ultimate fancy a pass to sell water. They make out must be BCB and Yanko Ponce. To much more court. BBR. Tell me wife for a while. Oh, nyapo. Wife. Ex-wife. Oh, Debbie. Yeah. Sorry, ma. Papa, see, in terms of winter, me patcho. Manu now from. Oh, Arnold. Oh, Debbie. And no better from here. Oh, Manu now. Me wife. Me patcho. Emotions not the me wife. Me ex-wife. Just a book here to go. Debbie, me respecting. Okay. Me respecting because Mami can say, a baby and a trim. Yet the meche will be uncle. Okay. Ebi ene me why o ba bia kono. But that time ne bia nka me pe na nka ompe me. Ompe. Ba me ne start me wo industry na me hu. Okay. Ba na me nye star. Okay. Eti ye free baby. Ana bedu baby. Nti ono de me ntimi money dimbone. Okay. What I say because me lifestyle no ye ka se obi bekun obi anko na wo konya se obi kun. Obekun. Ko tema na me bomb pa ya from atamfo we industry mu. No ka me ho. Okay. Me be fi o ma me suo enom mama duane ye den. Eti. Oh, ti ye ka Janina, me na akwa do stage bi. Enti ye du ba bi no no abie ye nyina ye hu se obi e kɔ a. Eye normal. Nche mu ni ubetumi akɔ US na oni na pie. Ai mu kɔ for dinner. E obro ni yiri oni ko pie. Sister, o pese mo otu ana. Oh. Se oyo. Awu ye mo otu da ho. Omba mame. Me ye ba sister o pese mi wu ana. Omba. Say your umba mame. Ebetimi abonko ba tie ntimi nkase e kopie. Anti mu bon komo. Aha. Onye madamfo. Onye wadamfo. But oyo umba mame. Denti a wonye madamfo ne se obi a wawade ote awade ase de untimi mfa fon ko gina ne so se mo bon komo na ni kura ko bisa se hwana na ne kasa ase me. Nti na se kruni nim so wo mba. Dabi yenye ne saa. Eno bi na egu nkofo bebra awade no. It utumi friend no. Ah, ubetimi a friend because for uba. Na uba kura do stage bi kura wo ex kura mu nkomo ben. Odo ye ntie nkomo yo. Me ba. Se nkwala sisa sosofia o muntimi kuta fo bia. Wo dey ya mi hu omu hyede nyi bia. Me mai. Nkokura fo yi ni ayi fo yi. Vada wo 14 years. Okuta phone. Ah, wo dey ba kwato wo yere. Me ha me soft mama. Me soft mama mama Vida. Na so wo yere so ye fa no. Wo yere na ye fa. Ordinary. Okay. Ati se nkura na nyini a. Nkura na nyini dia o man kasa timi edi nkomo. Maame pese ofra wo frɛ ne ba straight. Ti nkomo am no dio ene ne ma edi nkomo. Ebia se maame be frɛ wo a na ebia eye nkura ne nkomo. Cause see awuka se mu di nkomo a mu di nkomo ben. Ye nti ase. Oh debi me ken ebia wo nti ase. Maame ye me ex. Ana me ne na jai. Maame akɔwale papa we. De bia me sɔle ana ma frɛ papa we ni maame fie. Me ka se de bia frɛ. Ah me frɛ akɔkɔ se woni ni kun ntɛmu na ɛte sɛ ana. Enye sa o. Me ka because of enkora no. Ana me che se aha no na me che se no de ye di nkura no ho nkomo. Be patriotic nkomo na se. Se bia bibia about enkoda no de a ye mienu ye cha adwene. Na me pɛ sɛ wo kye ne made a. Fonko woni ne mana kasa kasa. I'm love I you. Kiss you. I kiss I love you. What is common as say? Broni ni be fa mo kwen. Me pacho sister. Sister. Kwaku me na me ni Kwaku Manu e ya adwene wo pa adamfo a enka wo kai so far as we me ex ne de watwam enti no kɔ na obi nso emra na bibia no enye kama ebusua Kwaku Manu nse ni bigidi se wasua bibi afremu yentwen ma awade enkuyen yentwen emma awade enkuyen enanua ena tabuom se trabuom se tabuom yeti se sofo bi etwa ne yiri eti afri so a ono nso so anomaduro eku ne ho awade de dipa bebre na no eko owuo mu na me blemu ya asofofo ni bi me blemu ya asofofo ni bi ene awofo se obati awade ase enema nkoye omeki complain ai efia ya akosia ama ajwa unim se yefie de abena yenya awade bible kasetia ena enikwan se wujai abai nipa bebre na ebeka otimusa ne yaku no
wo ka kire sonfo a ai o misa bible si ji so wo na betete montem na ampa so no owuo be ma na kun oba na kun be ma no na owu atete o montem so ampa ebuza mejiri se wasua bibi afri Kwaku Manu enkasa ye mu unim nyansa na wadwemu da ho a ye ntena ho e ma wade enkuyen ebuza feel free na eche wadwen e wa comment section no we a share video yi wonu bi ensa entumi enka aha e strong media gh Kwaku Manu nsem a okafa na ware ho e na yede ebesomo no meda wase na mama wo ene hwe makrawo